Halal godini svedokia i nam kada avdije resaj manušem svedočinaja samo reamen kao manuša avdije samo kašunale sorovena pe žaljinena pe ko ne stave problemija gajile, sekiraci a najbolj su šuna avdije kao manuša i silen problemi pogotovo kalaki Evropa su živinen tano stres najbolj problemi o manuša ki Evropa su življena i sve problemi stresea, depresija. Pa i toda je kućiba sarem ko samo način o manušte oslobodini pe te durio talo stres. Ili je kila tja sam korkori pes te lečini katane depresija. A dvije verune, kad bi čelpe anketa, svako ako na dujto otrito čer i sile problemi, hem med stres, hem med depresija. Anketa, kad bi čerel pe gotovo sad samo trito čer, ka šunesa ne sile nakva problem. Pa upućima i klova. Saro manušato slobodinen pen, te durion talo stresem, tali depresija. Svoje odruno premalo ločipa, ako šaja džarte kuća. Ko primetinena, pa u ne hudbe, ne vidim, puti ko hudbe pomina, govori bitno o manušne čerel šukari pa ko piro hajati, ko piro životu. Pa baš se bepi od ova, so čeri ba šukar buča, hem iklo i baja verenge ko susrete pomožini pe, pomožine je manuše se pravalen ko prvo tan, od ova čeri doj šukari pa je narodose, iklo i baja verenge ko susret, vazdeva ko prvo tan e deređa tliko Allah, a pavodova lečini tut taro but na svalipa. O čeri ba šukari pa, o hajiri, kova čereja, lečini tu taro but na svalipa. A ona svalipa taro stres heme depresija, lečini pe baš akalea. Čeri doj šukari pa. Čeri ba hajratija. O ekspertija, ki psihologija kolava čerena je manušenje, sad te lečinen pe talo stres heme depresija, on va čerena. Ekspertija kola bavinena pe, znači akale problematika je. On e pacijentenge preporučinena je manušenje so pobute šukari pate čeren, lenje ko susreti iklon, em hvate uvel o lenje, keda lenje najphavu. Sose, sebe pripravljeno manuške čerela hajri, ke čerela šukari pa, pomožine je manušen, od ova pomožinile te desingjo i sijek hormoni, endorfin vičinipe, od ova hormoni, aneva rahatluko, em stabilnost, kod trupje manuše so, em ki duša lesir. A kva znači dokažinena ne o ekspertija ki psihologija, od čeriba šukari pa je manušenje, te pomožini pelenje, ti kao pelenje ko susret, ko pari pa, pomožini, te učini pe od dva hormoni, kova nema je manuše se rahatluko ko trupi, ko telo i ki duša olisi. A kva si kali so? E nauka, a ti su ti nauka si kali. A tari dojto strana i si amen. Pomožin doj javeren, o manuš do resela sa sua čerđan, bare deređe ko Allah. A ujedno, pomožin doj javeren, uzalo so ti deređa bajrova ko Allah, odvajtano halaline ki šareti kao Allah i tut mangela. Manuša kola ki dunja, čerena šukari pa, pomožinena je manušen, i kovalenje ko susret, a kvajtano ništa ver nego li šareti kaj leno Allah mangol. Tako Allah je zađer po Kur'ani, fa ahsinu inna Allahe yuhibbul muhsinin. Ma čeren šukari pa, Allah zađer. Se čači pa se o Allah i mangela okolen, kola so šukari pa čeren. Pa kvajtano i šareti kaj Allah i mangela ima muša. A kada Allah zađer le mangela pire robo pralane. O čivelle ko hajiri, kada Allah za mangela tut, on zaposlil tu ko hajiri. Rezi kada neko avela
hem obratini pe, hem rodeva, hem vikini, tutte pomožinele, mai rane, ma dujarne, ma odbilne, hem ma smatrino doa kaj si tuke paripahem dosadno to velike. Odlajtano išareti, odlajtano znako, kao Allahi amen birija, za razlika ja verenda, dejtani počast, se o Allahi dijab halanen tova adresa taro hairi, adresa taro šukar. Ke neko aroman obratini petuke, pomoć tu tamo dela, ma odbili, džano Allah tut birija, hem tut postavija sa rek adresa taro hairi šukari pa. Donese, kozom god nekad te umorinetu, kozom god te činđove, ma odbine manušenge ko susreti plove. Pa čak jem tegani, kada ona letio šeitani ko amaru kolinka čivel, te pena razna ideje, ko te šajte profitirine, radi uglavnom šake da nesto roden te pomožini pe, andi duj to strana i te ova je rodela peso, nešto zauzvrati rani pe. Da vam me tutka pomožinava, ma očekujnav tuta nešto so. Pa ništa ne gori, te platile od je usluga. Rese kada god ka velike neko, šaj nešto te završine, šaj nešto te pomožine, ma odbin, zapamtil, o Allahi tu birja za razlika taroja vera. Tu sjane adresa taro hairem šukari pa. Pa čak jem tega kada ona letika probinite čvelke razne ideje, ki godi, kaj šajde me te profitirine, nešto te dobine, mače rodova. Malo od sebe pije dunja, o hairi tutar te našol. A od ovaj tano, čerindoj šukari pa, čere atuče hairi. Tu smirinjova tiro hormoni koje manuše se vazdela o streseme depresija. Tari duj to strana, uštela tiri deređa, ko Allahi azza wa jalla. Oprava musliman, trudin tu ti dunja, kada god šaj ti klojneka posusneka, te ločarele, te pomožinele, mađićer javer prilika. Se Allah azza wa jalla dijatu dija šansa, iskoristila pandavije, a mamu taj sasem. Se dok je i nam halanem, kada i ovaj manušenje ko susret, ko sam god nekad manušto ubita kateso, ko sam god manušto ubike fjeso, sad god tega ni tačno osetina, palo su neka s pomožijam, o Allahi djelavo čipa ko trupijem i duša. Realno to. Kada god neka si ti nam ko susret, bilo sad, da li odvajene fizički ili materijalno, sad god neka s pomožijam, ne bi palo dava sigurno lo čipa ko ti lo trupijem i duša osetijan. A sad te ne osetine, kada Allah manjelo kolen kola hajrem šukari pa čerem. Jer se prava musliman, pazim tove manuštalo koristini ki dunja e manušenji. Prenosina Abdullah ibn Omer, kada pejgambera i sam žene pučlo, žene šukari. Samo manuš, pučile neko puštaje pejgambere, ja Rasulallah, samo manuš, najvredno ko Allah. Samo ko ameni delo, najvredno, najmango ko Allah ja za uđenu. Ko Rasul salam, najvredno ameni delo ko Allah i tamo ko manuš te čivel bah, sreća, radost, ko manušikane kalbija. A ko najšukar manuštano, ko najbuter tamo korisno javere manušenje. To jest manuš ko najbut koristini javerenje. Manuš ko i kjova najbuter javerenje ko susret. Manuš ko ločari javerenje. Manuš ko i tamo te stalno neka se godite del, nasihatea de te pomožini. Šužela fijeja, nađena, te tamo uvek, bez dela, piri snaga, piro trupi, soalani nešto tamo te piravite, čivel te pomožini. Te tamo uvek kozom šaje, ki džepada te čivel povasti i kali, te delga da i dinari. Hvala najšukar manuško Allah tamo ko najbuter koristini ko džemati. Manuška stari sile saore hajri. Vrezitu manuško gavi ko džemati, ka su hajri saredikne. Abe na neka sta pomožija, na neka se šužola finala čerđa, na neka se nađa, sar god, ovi ko Allah i najšukar, ovi ko Allah i najmangdo, od ova manuška, ko koristini sarijini.
A najšu životi koja še ono što je čelo Pravo sallam, da nam te čvel bah, sreća, radost, ko kalbija emanu šengeri. Te bah takere nekas. Това е тано најшука рамели ко Аллахи азза ва џел. Ке вели предаја пејгамберот селам ке трова пелафен до ква општено поможи ба и тој бе ко сусрет ја вереги ко паре моментија. Ке вели предаја Ресулуллах сам као чера џа. Ма поманго имае, попутерби манга, те овабузал ко мануш, ка се имиро поможи ба и чаче потребно ка се валяни, се дума теа чова, масек диве, кој ти кади, Андре те овак, а кате ки мири джамија, кој бадети од ова масек те на кавадик. Сега сам сум него те прав. Поманглома е дело, те овабузал ко мануш, ко си ко парипа, ле те поможина, ле си римука те цидав, ле одја дукту на овак ко боршај, се тума масек диве, те овак, кој ти кади, кој бадети, на било кај. Мака там мири джамија. А туме джана мен често, джана друмо те цида, бари мука те вика, не било дури тава, неко бордиве само кој бадети од това. Пази, неко бордиве. Штарджи ко панждиве, максимум. А опма, поманго и мајете, поможинаме мануше ко парипа, се дома, кој ти кафи, а кате, на неко бордиве, масек диве това, кој бадети те накава. Ама кава си кави, ки величина ко барипа, ко бори битно мануште черева влешу карипа премало јавера мануша, ка се поможи ба потребно. Влезе права муслиман, тудин тут бара барманца, ти кловај манушение ко сусрет, макар ако нашти ниса равер, барем е кешу жела феја, е чужо насихати савет, која се ка користини, ако најнам кадери финансиски. Hem zahvali na amene Allah esi. So Allah bidini amen. Te ova adresa taro hayri. Te zahvali na amene Allah esi. So Allah čija amen adresa toa taro šukaripa. Hem kergamen taro dola, so šaja verenge ko susreti klova, hem onen kozom šaj te pomoži nam. Hem akvana ne ništa aver, nego li tam neki šareti halalen, kaj o Allahi sile mangipa premalo amende. Kada o Allahi zamangela je ke manuše, o Allah zaposlile čivelle ko hajre ko šukaripe. A kada Allah zamangela je ke robo, kerelle te ovel ki usluga ja verengi. Kada Allah zamangela je ke manuše, o čivelle to ki usluga ja verengi. Leze nikad ma per pishmani, mana šaltinada, hem te vačero klapen jarde lafija. Abe men ali kasna pomoži ljuma. Kana man ke balani niko tenane. Masi kerim tu ti nagrada i tali ko Allahi. Madi ko doa taro je ke sa ko aspekti. Mala ke man sari iskoristijemo. Na. Tu zahvaline Allahe su Allah tu čija, tu birja, to ve adresa taro hajir. Tu tar hajren šukari pa i klilo. Ma bistri. Tu tiro tu nađelo bez veze. O Allah tu zamangla, pa ko hajiri tu zaposlija, hem tu čiča od te sar adresa tavo šukaripa, samo redje ki usluga te ove. Ma nekad u manuš pirela feja, te našalju dja piri deređa ko Allah koja šaj zaradija. Ma razočarim tut, o manuša je od ova. A gdje tiri sobstveno senka izdajinela tu, tiri sobstveno senka našela tuta, takamo li manušatla i tuke nikojem ništa. Naprimjer, dok je okame senka i tuja, ne bi tuja pirel, kaj dža tu, sočere tu, ojo te stavni. Taman okam dželo, senka našla, ojda mukla. Pa ako tiri senka mukela, to je na praktiviku non stop, na ljuzi tute non stop, sad onda očekuj na tamo manušatla i tuke bud podud. Ama, Amen džana, kao Allahi tamo te, keleste i sam zabeležimo. Ako manuša nek bi strela na roke do šukari pa prema orende. Ama bitno iso ko Allahi ja čola beležimo, džiko sunjo diveđina i klangi ilesna. Ilesna ke kiklova, Wallahi od ova ker do šukari pa prema lojavera,
vaga ko mizani, kad će otari desno strane, kad i kebano hajri. Da se trudi tu prava muslimanki dunja tove, adresa tamo hajri u šukaripa. Maru začorila. Ma per pishmani so neka spomožija. Ma odvate pomine neka se konak rečive. Džan ko Allahi ta ne manglema nuša, kola hajirem šukaripa čeren. Ma bistri. Inna Allahe yuhibbul muhsinin. A Allah mangol kolem sola čipan šukaripa čeren. Bilo sa u šukaripa. Šukaripa u manušte dele manuše se da asaiba komute si kavel. Olete o raspoložinel. Lese šužo lafiteva čerel. Uzalo ja vera šukaripa, ko te otretikle, o te pomožini, sar snaga, trupeja, sar god. Lese je prava musliman maha sartirina. Ke čerova pelafan Allah pomoži ba, ja verem, emlengi ikloj ba ko susret, najšukara kava, halilem, svatijem, razumije, niko aver, nego djam buni generacija. Amala je pejgambere sere, kasaja o Allahi zadovoljno sarijenca čije keste. Primjer je situ men pralanen, penđado primjer, kada vela je gdive, bog haluma nuško pejgambere alihi salam. A pejgambere alihi salam, ki peste na raki ništa, so bišaj desetikarijem, ne te del, ne te pomožini, o ne te ločari. Pa počela je ashaben kmaj sili nekoj tumendar te vela kare manušem, te čerile sajgija, te ločarle, ti klole se ko susret, ne te pomožinel, o ne te parvarel. Obe ja mi samo jektano ensari. Oma kalab leme mande ja Rasulallah. Leveno manuš peste hem gelo kere olea. Ko kuibe Andre učela pirea muma, kmaj sili nešto hajbaja. Kmaj si amen, ama dva hari su si taman ko borvo čavete har, emo dovaj. Vama ne ništa amen. Jer ima manuš numa, baš ja kere čaven, čimljen ko svojba, spremno dvaj mana te har. Jer inge manuš ni, baš ja kere čaven, čimljen ko svojba, o dva hari hajba su i ne lenge ko bori, spremni ja manja, kada anja, o gazda je čeresko, a čak ja ostruje, ola su i ne linsa. Nešto su svetini, ker ova bela nuri. Em ki to mina halemana. Ma celo vreme o gazda, opkuela si ne počavo, ker ova galama. Omna halam. Samo galama ker ja te šunel o musafiri kova viloka i demek ili o halu. Pa celo vreme gari ne džinača ni o musafiri. Celo vreme Allah, delaj musafiri, Allah, delaj musafiri. Kada čarilo manuš kona dosta, alhamdulillah, tega ni uštijaj garjale kore svoji. Sad salam, o Allahi ću dinjape ko tiro primjer. Em sebe pi tiro, o Allah objavim ja Kur'ansko ajeti ki suratul Hašr, en ja to ajeti ko te kava keri kuma, وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. Allah azza wa jalla, on mangena ja verenge, poputer negoli pese, a hem koliko rilenge i viu, a koliko rilenge da potrebno je malani, a on ja verenge mangena poputer negoli koliko pese. A kao vela sebe, pi subhanallah, to vela kao insani sebe, kao su i krivoja verenge ko susret, a verenge lo čarđava. To veli pomimo maškar ko Allah i ko melaikija, subhanallah. Ne samo dova, Wallahi sebe prinesu objavili Kur'ansko ajeti ko ako ilpeći ko sudnjo dive. A gara halile angone generacije. Kolbor je kisavi deređo manušti, kloja verege ko susret, te ločarjem, te pomožini, pa čak ko doja vera. Budi to ne primjerja, kada on mu kena peste, pena čavena ki strana, a ja verenge i kloneni. I si od ova vjera, hineteva kera dži ne sa ovo vreme, mašallah hinešu kar manuša maškara mende, dobročinitelja, kole ne trudinena pe ja verenge te pomožinen, bud puti peska mu ken, ja verenge ko susret te klon, no međutim u vreme sarđala odva više na šaldjoma. A gdje manuša ovena više sebična, a gdje manuša više dikela ovena, svako piri korist dikela. A gdje manuška pomožini tu, ama i side šarti samo. Te pomožijatu morate plati neodno. Bilo sad. Bilo koja način. Na reagartikl te ko susret.
На не само јарте очариту, него увека очекуини тутар нешто заузврат. Одвајтано лесоро услов. Меки кловавке ко сусрет, ка помножинавту, ама. Тамам, ама. Одва ама и силет пеа со позадина. Лесе, кај му си бети? Со абдина неамен мануша, на неамен мануша, кола качерен хајрем шукалипа, на неамен мануша, кола качерен корпори пески услуга е манушење, ем те користинен е народонги. Фала муслима. Шаймен туй нам неко корендар кола славу и бадети чера. Ем буд хари шукара амелија ко Аллах и карах. Па бар, ако наштија верчани, на јам способна, те беша по цело рад, кја му не текла и на, Кур'ан е квашера те читина, на јама мен способна, мена не е два кланина, панч вакти намазија. Со се барем тут, ала муслиман, на упослинеа, ем на чивера, ки услуга ја веренге, те поможине козом шај. Барам до дова, од ја страна, те ди ке хајрем шукари, паем се вапи, ке да ми лко Аллах и каве, ко судјуби.